Ассаляму алейкум, урматлы сәржелер. Бу UA TV студияда Украина хабарлары бүгін ноябрьнан 5 салы күні біз сізлерге Украинада ве дүнияда олып кечкен вақалар ақында тариф етмеге азырмыз. Донбасста бір-бірінден сынырнен айрылған сафта тынчлық 2 саат біле девам етмеді. Сабай шгалжилер Украина аскерлерінің мевзелеріне үч кере атеш açtı. Бұл ақта Украина Мудафа назірлігінде хабер еттілер. Водяны живарында 25 дақа девамында гранататқы чеве хафиф селядан атеш алып барылды. Лебединский янындаки мевзелер ярым саат иры калибрлі қошунатқычлар ве хафиф селя атеші астында бұлынды. Да, Старогратевка бөлгесінде әндішелі вазиет үкім сұрды. Тюневін Новоташковский живарында Украина и маячелерінің мевзелеріне 20 кере атеш açıldı. Украин сияси мобюслер Хизбут Тахрир давай штракчелері Джемиль Гафаров, Сервер Газиев, Энвер Умеров ве Асан Яников тиби ярдымға мұқтач. Оларның сағлық алы пектес финалаша бұақта Украина юқары радасы инсан ақлары векелеетлесі Людмила Денисова хабер етті. Оның білдіргеніне көре дорты де хастаханеге аджеле ятқызылмалы. Омбудсмен Украина ватандашларының толу тиби бақылывы япылсын ве керекли тиби ярдым көстерілсін деп Русия инсан ақлары векелеетлесі Татьяна Москальковаға мұраджат етті. Дорт Қырым татарны жғалжелері Русияда терроржы деп сайлыған ве ясақ етілген Хизбут Тахрир дини тәшкелятында иштирак етувнен қабатлады. Гемелеріні кері қайтармаға істеймелер. Федерация шурасында ешғал етілген Қырымны темсіл еткен Сергей Цеков кеченлерде Украина тышқы ішлер назерлігі Русия Федерациясына арби гемелерінің кері қайтарылмасынен бағлы йоллаған наразылық нотасыны тефсиретті. Оның айтқанына көре гемелер кері қайтарылмасы мүмкін, амма бұл тек Украина кереш боғазында өз провокациясыны ачық тарзда қабул еткен тақдерде ола біле. Кечкен сене ноябрінің 25-інде Бердянск ве Никополь Украин катерлері ве яны қапурет буксері Русия тарафындан атешке тұтылды ве экипажларынен берабер запт етілген еді. Авропа бірлігі азасы олмаған мемлекетлері Русияге қаршы қойылған шахси санкцияларны да ярым елға uzatты. Бұақта Авропа бірлігі сайтында хабер етілі. Черногория, Арнавутлық, Норвеч ве Украина 170 хусуси ве 40 ұқықы шақысқа қаршы санкциялар мұддетіні uzatты. Более етіп Авропа бірлігі қарарына қол тұттылар. Авропа бірлігі санкцияларны мартның 12-сіне қадар девам етті. Бүгінде Авропа бірлігінде Русияге қаршы бірқач санкциялар туры бар. Иқтисади, сияси ве шахси. Бұның еле да Қырым санкциялары. Олар Авропалыларға ярым аданын ишғал әкиметінен бақ тұтмаға ве бизнес алып бармаға ясақ еті. Microsoft шirketi 4 күнлік иш автасы бизнес кәрінің артуына ярдым еткенini isbatlады. Шirketінің Япониядаки филиалында жұма күнлері ратлық беріп, ішке келмемеге разылық берділер. Айтышмаларыны ярым сатқа қадар қысқартмаға емиреттілер ве иш меселелеріні күрішівлерді дегіл мессенджерлер вастасынен чазмеге мечбур еттілер. Бұл экспериментның тек бір айы ішінде әр-хадемнің сатувлары 40% артты. Электрик энергиясына масрафлар 23% ексілді, кәғыт масрафы есе 59%. Экспериментны да қышта текрарламаға сөз берділер. Америка Бірлешкен Девлетлерінде янартыма текрар қоланылажақ космос гемесі сыналды. Starliner 1 километр 300 метр yüksекlikке учты. Зембелері ушледі ве капсуласы айрылды. Денев учуш Нью-Мексико елетінде White Sands базасында олып кечті. Деневлерінің нәтижелеріне көре экипаж бұлынмасы кере олған капсула муафақиятынен айрылған ве мұқайтлықнен қонған. Енді ішлеші желері ДНФ аққында әлде әтілген көстергечлеріні талил етмек кереклер. Starliner'ның бірінші учышы декабрьнің 17-сіне планлаштырылған.
IT ve yanartmalarga Ukrainanın hissesi Kiyev'de Legacy Ukraine leyhası takdim etildi. Bu bütün dünyaya meşhur olan gadget ve teknologiyalar yaratıcılar ve milyardlarca şirketlerge osıp çıkan startuplar tesisçileri hakkında bir jintıktır. Ukrayna tamırlarının işlep çıkarıcılar nasıl etip şöhret kazanganları hakkında muhbirlerimizin levhasında. Dünya liderlerine osıp çıkan startup Oleg Naumenko Pocketbook yaratıcısı. Bu formatlardaki fayllarını okugan universal elektron kitap. Onun da bir işi Hidis Digital Dünya için tehlikesizlik sisteması. Kunlerden bir kun meni bozup açtılar. Bank kartamını, parolini kırsazladılar. Akçısız kaldım. İçtimai ağlardaki sayfelerime elektron poçtama kırıp olamadım. Bundan son nasıl etip tehlikesiz bir yerde parollerini saklamak mümkünlüğüne hakkında düşünüp başladım. Oleg Naumenko Legacy Ukraine jintığının 28 kahramanından biridir. Bu albomda da Apple şirketinin tesisçisi Steve Wozniak, cep telefonunun icatçısı Martin Cooper, Wi-Fi temelli olgan teknologiya yaratıcısı Hedy Lamar da barlar. Epısını Ukrayna tamırları birleştiriyor. Gençlerge göstermek için bu adamlar hakkında tarif etmege istedik. Aramızda dünya mirasını yaratkan adamlar olganından gurur duymak gerek olganını göstermek için. Bu mirasının bütün dünya kullana. Sergey Vakarin jintıq için muvaffaqiyetli hikayeler toplamağa yardım etip özü de onun sayfelerine kirdi. O Ukrayna startuplarını ilerlete ve yanartma ve yatırımlar hakkında kitap, makale ve kavunlar yaza. İngiltere'ge okumağa ketkende şu vakitte işler pek meşhur oldu, pek çok talep etildi. Bunu bilgen son ayrette kaldım. Çünkü asla göz etmedim. Resimler ve hikayelerini neşirciler jurnal ciltları şeklinde yaptı. Bu formatını müellif hem Ukrayna hem memleket dışında meşhur Ukraynalar hakkında herkes bilsin dep sayladı. Evgeniya Burda, Ruslan Belozerov, İmran Hüseyinov, UATV. Türkiye kuvvetçileri sabah terörcü İslam Devleti Teşkilatı'nın başı Abu Bakr al-Baghdadi'nin tatasını yakaladı. Onlar kadından teröristik teşkilatının içki esnasları hakkında malumat almağa isteyler. 65 yaşındaki Rasmi Avad Suriye'nin Azaz şehrinde tutup aldılar. Hatırlatamaz, oktyabrın 26'sı 27'sine geçer gecesi. Amerika mahsus vazifeli müfrezesi İdlib eyaletinde operasiya vaktinde İGİL yolbaşçısını yakaladı. Buyuk Britaniya Ukrayna'da orbital okuv missiyasını da 3 yılga 2023 senesi Mart ayına kadar uzattı. Bu haqda Ukrayna'daki Buyuk Britaniya ve Şimali İrlandiya Koşma Krallığının elçiligi haber etti. Orbital operasiyası Rusya Kırım'ını işgal etken son Londra tarafından Ukrayna'ga denişmegen destekini göstermek için memleketimizde başlanğan okuv missiyası. 2015 senesi başlanğan operasiya çerçevesinde bugünkü kadar Buyuk Britaniya harbiy xadimleri 17,5 binden ziyade Ukrayna Silahlı Kuvvetler askerlerini okuttu. Ukrayna'da yanı Kanada elçisi Larisa Galaz'da olacak. O Roman Vasyuk yerine geçecek. Bu haqda Kanada Tışkı İşler Nazirligi bildirdi. Vasyuk Ukrayna'da 5. kadensiyasını bitirdi ve pensiyaga çıktı. Larisa Galaz'da evvel Kanada Tışkı İşler Nazirliginde barıştırıcı operatsiyalar departamentinin baş müdiri edi. Sonki birkaç yıl devamında birkaç kere Ukrayna'nı ziyaret etti. Kohanya kısa metrajlı Ukrayn filmi Dok Leipzig festivalinde Altın Gögercinini aldı. Bu şerefli Alman mükafatı animasyon filminin rejissörü Nikita Lyskov filmi ses vastasının öz duygularını bildirgen adamlar hakkında hikayeti. Lenta bir-birinin ne süjet ne de uslubiyecetten bağlı olmagan, ama manası ve alının birleştirilgen levhalardan ibaret. Hürmetli seyirciler, bu dakikaga bu sonki haberimiz edi. Daha çok haberlerini sizler UATV.ua saytımızda okuy bilesiniz. UATV ile olunuz, özünüzge muqayt olunuz, sağlıqnen qalınız, yarınga kadar görüşkence.